Sa vama je Adin. I danas ćemo pričati zašto sam ispravim gameplay. Znači snimao bi. Ali postoji jedan problemčić. A pitate se vjerojatno koji je to problemčić. Ne jedan kompjuter, mislim na popravku mi je. Ovo mi stari kompjuter, prvo mi stari kompjuter. Ništa. On je XP. To toliko nič ne valja. On je vidio sasvim na popravku. Ako nije htjeti da se ekran upali, nije do rama, nije do memorijske, ne znam, ona popraviti u kompjuter šta je. I snimat ćemo gameplay, ali moja kolega nešto ne želi. Mislim, snimali gameplay, ali nisam dobro. Pa nema vezi. Bitno se nasmijeti u klipu, bitno je zabrljati. To je bitno u klipu, ovo nije bilo najava, bila je obavijest. Napokon nije najava, uvijek su bile najave, sad je obavijest. Snimat ćemo gameplay samo da ja dobijem kako sam kompjuter. Svi zajedno možemo snimati gameplay. Svi zajedno, danas to. Svi zajedno. Svi zajedno. Ali zamislite Minecraft mora counter. I upalimo X-ray. Ona tamo trrc. To je to, nema šta. Tamo, vamo, ne. Tega nije, ne. I snimat ćemo na Hercegovinu nešto. I Hercegovina, onaj, nema polu. Evo ljudi, možda vidite, a možda ne vidite, ono vani, nekaj, vrsto. Vidi pa ovu mreže. Stiglo se komaraca ovdje u kuću. Ovdje kolika je mrak, niko ne vidi se. Ljudi, čekajte, moram biti sponzor. Svaki sad mora biti drugčiji sponzor. Pa, sad ćemo najaviti sponzor, čekajte da nađem sponzora. Ja sam sponzor! Nisi zide. Sponzor današnje epizode je Jana, vitamin Mumito. Kupite Jana Mumito to i osjećate nevjerojatnu finoću u ustima. Jana vitamin Imunito. I to je bio sponzor. Jaja, vitamin Imunito, kupite taj proizvod i osjećate fina usta. Čekaj, imamo još jednog sponzora. On se kao pretvara da je sponzor, ali nije on sponzor. Ja sam sponzor! A nije. Evo, ogledala je sponzor. Isto on sponzor. I ogledala sponzor. I tamo ogledala sponzor. I to je to za ovu epizodu. Vidimo se.